Asai Chung and Chungs television zone ba migway khang asai gan butong zang luna tanay tong kabisu may cham at the long times the gun female di cham akani the People's Chronicle to headlines pain daloni Rai Mikhail kum na hilo na ba may dola na Vijay Diwas mong first MR Banquet Hall Imphal Kaunaikan may kautay Manipur tong Chief Minister nong Tombam Biren Singh Risakan may Q2 External Agency tumayto impang thang tuang pumtansin minun re Manipur ta sukatok law na Thuibaw khang suba may tong ito na kumna sakante. Dolanay High Health Department Tamenglong re pre-Christmas celebration District Hospital Tamenglong ko ngay kay kante. Rebel nun re Syria kandi lagut pukhaw President suba may po Bashar al-Assad ta Russia thang pungkantonge kum nakakay kay kun kang humanitarian ground ko re Russia re asylum ti kantong the. Central Government re One Nation One Election Bill hay Lok Sabha ko asay di nay pinay ko introduce supanite. Pat aloy magmay tiyak akat ko National Council of Educational Research and Training re Class 9 akani 12 nun tuang larigway kaman 20% ta kay pinite to na sa indaw pakante. China may puding lirin re World Chess Champion subang kone tiki India may puding kumlu na tachat na may di gukesh re ngamnodat kana champion title la kante to na sa kante. Manipur tong Chief Minister ng Tombam Biren Singh re Bihar may Manipur ko tanwang pibam may ganlay te Saturday nung suloykan may ko lumsi may num may puam tuang kedret chanay nimlo bamte to na sa kante. Rajya Sabha LOP Malik Arjun Kharge re Prime Minister Narendra Modi resign may NDA government ta pian mang may endow na Union Home Minister Amit Shah re washing machine dai may liu na Bharatiya Janata Party ta align su may goy ta su intan bamte to na sakante. Assam Rifles Tamenglong Battalion re allow nun kang luan kanay may su na winter camp gan butong zanglu na charuk kaw kante. Manipur's Cookie Student Organization General Headquarters re SSC GD result indaw patkan may kaw state tong scheduled tribe category cut off marks kaw gwangtang magito na sakan may takaloy na zalodat kang to na zanghoy da kante. Northeast India Film Festival 2nd edition Manipur re nanu butong zanglu na kanay ko re na lu na charuk kaw host supunito na organizing committee re hitaypat kante. Kam may suna ting nay lampa in dalodat ne. Chang may 24 degree to 13 degree Celsius na imiklaw kong kumpu na minute lingo na charuk re na tingzin to kong paday minute tamlu pao. Gaan kaw nay gay bang gay de, zingbang timpok intande. Asa itong kabisu may chamtu kaw re na ngalaw te zalo na bamigway ta thon kute.